0,34, ne? No, če pa si zdaj to dvigo obračam, ne? Zdaj pa je živila sila 88. No, a vidite, Pa bo te daš te propam? no, kar je roko gor. Kar gor, polaš. Ne bo te zrukal. A je padel, ne? Ne. Ne, zvišal se je. Zvišal se je. No, vidiš, to elektriko proizvajaš, ne? Sam no, vrte tako može elektriko. No, ne, zdaj malo bi približil tole soncu. Lan, pokaž kako pile svojo punco. Dajmo gasa, ne? Daj mi gledati.